Рашири хотлы хуладырымне ергелесі проектен конкурсы бұрад. Кунда пәджі хулазымбе история делешпе пәлдерешлі ялзем хучынайшы. Чуваш республикин жесне шене жубашкар уладыр шемірле хулазем хүделеме қадырленеші. Керек мүлі хуларада тавралы хытлыда илемлі бұлзан пұрынмада аван. Шәне Жубашкарда бұрнаганзем пір жұғышлы бұлза, кану вырынне шынетме жұтлана. Тегір жыраши парк палырмалла хулжыне. Уйрыма ғажабыжа канымне пызык тимлі хуйырна. Кунда печекезем балли аттракцион зембе спорт лабамезем тума балыртна. Уявзем түрлі кызыклы діл бұлызем ертерме пәдім майзем бұлеш. Уладыр хулынжи гаршенин балленин урамезем, тада революция лабаменжи история байызіне де шәне сангердеш. Шуран жүрегензем балли шулзем тавралыға ежілетме, шулахи кафезіне хытылатма, палыклартма, куравзы мертерме, ядарлы вырындума палырдашы уладырда бурнаганзем. Шемірле пионер организациян аллы шулин яджибе хизепленеген паркра хытылатмалы проект семтраде. Кундада кану вырынезіне шынетме балыртна. Проект инвестицибе коммерциялі сөнюзіне явыштарма май баря. Республика бушлы ялик Николаев Ерцебыныбе ведомствозе хушинчи комиссии шене Жубашкар уладырда шемірле хулизен заявкизіне ырларя. Вазыне егебінде шеремекеме шулхи чугуйген піррем жинчен кая юлмазыр конкурса худшынма ярзабамалла. Республика Гларум Вали Елизавета Цветкова, Милена Алексеева, Павел Иритков.